USAID Diaspora Invest. Dobar dan, dobrodošli u još jednu infosesiju USAID projekta Diaspora Invest. Riječ je o našem nastojanju da kroz online sesije, kroz razgovore sa vama predstavimo novi poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratne pomoći. Riječ je o 7. pozivu u okviru USAID projekta i poziv će biti otvoren do kraja ovog mjeseca. Što se tiče preostalih infosesija, nakon ove imat ćemo još jednu 23. septembra u 3 sata na istom kanalu i sa istim pristupnim podacima ćete moći pristupiti. A ono što treba nešto podijeliti sa vama prije nego što prepustim riječ grant menadžercima i Ibrahim Pašić jeste da su svi detalji vezani za popunjavanje aplikacije dostupni na linku www.grant.diasporainvest.ba. U toku same sesije imat ćete priliku da postavljate pitanja konkretno putem chat boxa i svakako se možete javiti i direktno, ali nekako da ne prekidamo taj tempo i komunikaciju prezentacije, preporučujem da se možda javite u pisanoj formi, pa ćemo nakon cijele prezentacije onda imati priliku eventualno da razgovaramo detaljnije i o svim nedoumicama koje budete imali. Evo Maja, hvala ti i izvoli prezentaciju. Dobar dan i hvala vam što ste nam se pridružili. Ja ću kratko upaliti video. Moje ime je Maja Ibrahim Pašić, kolega Nedim Jahić nam je danas tu također s nama da predupredimo bilo koje tehničke probleme koje budemo imali. Opet dobro nam došli. Ovo nam je znači druga po redu infosesija po objavljenom 7. pozivu za dodjelu bespovratnih grant sredstava USAID Diaspora Invest projekta. Ova sesija je isključivo namijenjena za vaše pitanja i odgovore. U svakom momentu kada bude vam nešto nejasno, budete imali potrebu za pojašnjenjem ili nekim dodatnim pitanjima, slobodno, mi smo tu danas s vama na raspolaganju, javite se da pokušamo riješiti sve nedoumice tokom današnjeg druženja. Znači, svi učesnici su u njemom načinu rada, zato vas molimo da ili koristite opciju podizanja ruke ukoliko imate potrebu da se javite ili nam pišite u chat box jer kolega Nedim će pratiti sva vaša pitanja, odnosno dodatna javljanja. Znači, iskoristite ovo vrijeme tako da što više pitanja i odgovore imamo, jer to će u konačnici biti onda vaš život lakši što se tiče popunjavanja same grant aplikacije. Ja ću sada ugasiti video i da možemo lagano krenuti sa samom prezentacijom koja je uopštena za ono što smo mi i šta radimo. Znači, USAID, mislim da sad vidite, ovako, znači mi smo sada u drugoj, znači infosesiji, izvinjavam se, znači 7. poziva i polako da krenemo. Diaspora Invest je projekat koji je startao sa aktivnostima u aprilu 2017. godine. Naš cilj je ohrabriti ekonomski doprinos dijaspore BiH socioekonomskom razvoju zemlje. Projekat radi na razvoju okvirnih politika za investicije. Također, znači, razvija domaću platformu za pružanje poslovne podrške i usluga kroz Biznis centar BiH dijaspore u kojem se mi danas nalazimo i naravno jačanje direktnih investicija dijaspore putem programa tehničke pomoći i programa bespovratnih sredstava. Naše aktivnosti su podijeljene u 3 komponente. A to je znači u komponenti 1 gdje radimo na formulaciji okvirnih politika za investicije dijaspore, jačanje direktnih investicija kroz tehničku pomoć i grant sredstva zbog kojih smo danas tu i održiva domaća platforma za pružanje poslovnih usluga i olakšavanje potencijalnih investicija iz dijaspore. Ono što mi danas što je svima nama u fokusu jeste infosesija, mogućnost pitanja i odgovora i prolazak kroz eventualna dokumentaciju koja je također potrebna za popunjavanje granta aplikacije. Poziv je otvoren krajem augusta, bit će otvoren do kraja 9. mjeseca i sam proces apliciranja, kao što je Nedim napomenuo, realizira se putem online aplikacije na www.grant.diasporainvest.ba.
Osnovni uslovi poziva su ovdje znači sažeti. Šta je to, odnosno ko to može aplicirati? Mi radimo sa startup malim i srednjim preduzećima koji su osnovani u BiH, koji su do 3 godine starosti. Preduzeća koja su preko 3 godine starosti, a do 5 godina starosti mogu učestvovati u našem programu tehničke pomoći. Svi oni koji eventualno u ovom pozivu su zainteresirani za dodatnu informaciju, odnosno za tehničku pomoć, svakako vas pozivamo da nam se javite da vas možemo spojiti sa našim kolegama. Preduzeća svakako moraju imati vezu sa članom dijaspore, o tome ćemo u naknadnom slajdu malo više govoriti, a pri tome znači, najmanje 25% vlasničkog udjela jeste član dijaspore ili je to dokazivo partnerstvo i također postoje i druge opcije, a to je znači kada postoji veza sa dijasporom koju znači, definišemo kao učešće na međunarodnom tržištu posredstvom BiH dijaspore ili dolazak strane investicije u BiH putem preporuke nekoga iz BiH dijaspore. Ono što svi poslovni prijedlozi trebaju da sadrže, upravo je ovdje izvučeno u vrlo kratka 2 cilja, to su stvaranje novih radnih mjesta i da imamo direktnu dijasporsku investiciju. Također, ono što je moguće prikazati u vašem učešću jeste angažman dijaspore, je kao ulaganje od strane člana dijaspore koje je izvršeno putem finansijskog ili nefinancijskog instrumenta, poput prijenosa znanja i vještina, ulaganje doznaka, poslovno umrežavanje ili sl. Znači, svaki poslovni prijedlog, opet se vraćamo, mora imati dokazivu i jasnu vezu sa odnosno investicije mora imati sa članom dijaspore i konkretan učinak na ekonomski razvoj. Sektori koji su u našem fokusu su poljoprivreda, energija, turizam, metaloprerada, drvoprerada, proizvodno-prerađivački sektor i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Po definiciji, član dijaspore je iseljenik ili iseljenica i njihovi potomci koji žive izvan zemlje rođenja ili porijekla, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, ali imaju značajne veze sa zemljom porijekla. Status člana dijaspore mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje 3 godine. Osoba također se može smatrati članom dijaspore ukoliko su se vratili u BiH i imaju trajno prebivalište, dok ta osoba je dužna dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuiran boravak u inostranstvu u trajanju od 3 godine. Kao što smo rekli, veza kompanije sa dijasporom može biti ostvarena na 2 načina. Prvi i obično najlakši način je da kompanija mora imati najmanje 25% vlasničkog udjela člana dijaspore u malom i srednjem preduzeću registrovan u BiH. Pri tome najniži oblik registracije je d.o.o. i taj vlasnički udio mora biti dokaziv kroz važeći ugovor, akt osnivanja ili ispis iz registra o osnivanju preduzeća. Dokazivo poslovno partnerstvo se dešava kroz 2 forme saradnje, a to je da postoji dokaziva poslovna saradnja sa članom BiH dijaspore, odnosno da je član dijaspore posrednik između BiH preduzeća i nove strane investicije. Obično, znači, posrednik na međunarodnom tržištu znači da je vlasnik ili vlasnica ili suvlasnik kompanije koja posreduje u plasmanu proizvoda ili usluga preduzeća podnosioca zahtjeva iz BiH, pri čemu član dijaspore sarađuje sa BiH preduzećem za pristup inostranom tržištu, dok u nekim situacijama član BiH dijaspore je posrednik u investiranju, a to znači da je član dijaspore učestvovao u dolasku nove strane investicije koja će biti izvršena i sprovedene u BiH, jer je povezao kompaniju ili inicirao stranu investiciju zagovaranjem, promocijom i povezivanjem, osigurao prenos proizvodnje u BiH. Naši grantovi namijenjeni su za sufinansiranje isključivo opreme, mašina, softvera ili druge vrste novih stalnih sredstava za pokretanje nove ili unapređenje postojeće
proizvodnje. Maksimalni iznos granta je 50.000 km. Šta to znači i koji su uslovi financiranja? U odnosu na ukupnu vrijednost prijedloga, najmanje 50% mora biti u gotovini, odnosno financijsko učešće, dok ostatak može biti učešće podnosioca zahtjeva u materijalnim sredstvima ili u uslugama. Omjer 1:1 podrazumijeva da je u odnosu na iznos zatražen od BDM-a podnositelj zahtjeva pridonijeo barem u iznosu jednakom onom koji se traži od grant fonda. Period implementacije projekata je maksimalno 18 mjeseci, dok je prosječan očekivani period trajanja poslovnog prijedloga 6 do 12 mjeseci iz našeg iskustva. Kompletnu grant aplikaciju popunjavate. Ostavi mi auto. Dajem ključ, treba. Znači, ovo je web adresa na kojoj inicirate, znači popunjavate grant aplikaciju. Za iniciranje grant aplikacije potreban je samo validan e-mail i vama je grant aplikacija dostupna tokom cijelog perioda dok je poziv otvoren, odnosno do 30.9. Također, vrlo bitna napomena da svi nepotpuni zahtjevi ne mogu biti razmatrani, tako da je vrlo bitno da se prati poziv, dokumentacija i ulaže na mjesto koje je određeno u samoj grant aplikaciji. Imamo jedno pitanje. S obzirom da će kompanija biti registrovana u oktobru, kako da kompletiraju aplikaciju s obzirom da se korak 8 traži rješenje registracije i ostale aplikacije? Za svaku kompaniju koja je u fazi registracije dok je poziv otvoren, vi ćete od suda ili notarskim aktom dobiti potvrdu da je ta registracija ili započeta ili da ste predali dokumentaciju notaru koji je zadužen da inicira registraciju kompanije. Znači, prilikom samog popunjavanja aplikacije na tom koraku podižete ovu potvrdu ili notarski akt u kojem stoji da ste započeli sa procesom registracije kompanije. Da li znači da su samostalni preduzetnici isključeni iz projekta? Da, znači. Samostalni poduzetnik, nažalost, nije prepoznat kao oblik registracije, znači pravnog oblika registracije kompanije. Najniži oblik su DOO i DD. Isto pitanje za kompanije koje rade obrti. Nažalost, također ni obrti nisu predviđeni da mogu aplicirati kroz ovaj poziv, što ne znači da vi u nekom doglednom periodu, ukoliko izrastete iz svog ili samostalnog poduzetnika statusa, odnosno statusa obrta, nećete postati neko ko je kvalificiran, jer naredni poziv također planiramo otvoriti u februaru naredne godine. Pozivi za grantove redovno se otvaraju u februaru, odnosno augustu svake godine, pa ako je to put kojim vaš biznis ide, svakako imajte na umu da naredni poziv može biti prilika eventualno za neku izmjenu onoga što vaš biznis će doživjeti. Da li je ulaganje u medicinske usluge podobno za grant sredstva? Postavljanje ambulante ili poduzetnici? Nažalost ne. Sektori su jasno definisani, možemo se vratiti na taj slajd. Sektori su naša ugovorna obaveza prema USAID-u i da se vratimo samo na ono koji su to sektori, to su poljoprivreda, energija, turizam, metaloprerada, drvoprerada, proizvodno-prerađivački sektor i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Također, još jedno pitanje. Dakle, poslovni partner je član BH Dijaspore koji živi i radi u Austriji preko 10 godina. Posudova je otvaranje novih tržišta za moje djecu i želi da proširimo saradnju na nove kupce. Zašto su nam potrebno dodatno sredstvo da nabavimo novu opremu? Moj poslovni partner je član BH Dijaspore, ima registrovan preduzeće u Austriji i on vlasnik. Međutim, dosadašnja naša saradnja koju smo imali nije bila preko njegovog preduzeća, nego išla direktno prema krajnjim kupcima, ali tu nije ni suvlasnik, ni zaposlen.
da li on ispunjava uslove za aplikaciju? Da, utoliko što će morati popuniti potvrdu kojom je pripadnik BiH dijaspore i kojom također vi trebate dokumentovati saradnju sa tom osobom, odnosno njihovom firmom. Šta to znači? Vi sa tom osobom ili firmom ste imali ili potpisan ugovor o saradnji, neku vrstu ili uslužnog ili ugovora kojom je definisano šta ta osoba radi za vas za to strano tržište, ili ste realizirali svoju, znači, na primjer, prodaju vaših proizvoda sa tom osobom i zato imate važeće fakture, odnosno već realiziranu saradnju koju možete poduprijeti dokumentima gdje je to uistinu vidljivo. Pri tome, znači, u samom pozivu to je definisano kao član BiH dijaspore, kao posrednik na međunarodnom tržištu, pa vas pozivam da samo pročitate. Ima detaljno razrađen, znači, kupoprodajni ugovor, kopija narudžbi sa pratećim realizovanim fakturama i sl. Ukoliko vi to trenutno nemate, vi možete predati grant aplikaciju, no sam grant ne može biti realiziran, niti ugovor može biti potpisan uz eventualno naravno odobrenje USAID-a, ali financijski dio granta ne može biti realiziran za kupovinu ove opreme dok ne budemo imali dokumentovanu saradnju da je ta osoba uistinu doprinijela vašem izlasku na međunarodno tržište. Koliki je ukupni budžet koji se raspodjeljuje u okviru projekta, to je da li postoji određeni limit kada je u pitanju broj kandidata koji će na kraju biti financirani? Ne, mi nemamo ograničenje što se tiče broja kandidata. Mi smo do sada podijelili 50 ugovora. Trenutno smo u procesu čekanja odobrenja za još 25 novih potencijalnih grantova, a ukupan budžet za grant sredstva je nešto preko $1.800.000. Vrlo je bitno napomenuti da smo mi tek 1,7 miliona KM u ovom momentu predvidjeli za sufinansiranje ovih grantova. Da li sredstva za grant mogu biti investirane u druge svrhe osim za nabavku opreme, mašina i softvera? Nažalost ne. Naša grant sredstva isključivo su vezana za nabavku stalnih sredstava, odnosno podizanje ukupne vrijednosti i osnaživanje kompanije, odnosno njihove kapitalne vrijednosti ka nekom dugoročnom cilju koja će oračiti kompaniju. Da li je moguće prikazati kontribuciju investitora kroz opremu koja je nabavljena prije potpisivanja grant ugovora? Nažalost ne. Ako kažemo da poziv traje do 30.9., sve ono što se dešava i što planirate raditi od 1.10. je ono što uzimamo u obzir. Ovo je jako dobro pitanje zbog toga što mi vas podržavamo u jednoj fazi vašeg razvoja. To ne znači da ono što ste vi ranije uradili, sad vi radite možda nadopunu, proširenje, radite možda povećanje onoga što je već ranije započeto, što znači da ranije kupljenu opremu ne možete staviti, ali vi možete sve ono što, na primjer, ćete kupovati, dijelove za tu opremu ili ćete možda proširivati vašu proizvodnju uz proširenje te proizvodne linije, to su stvari gdje vas mi možemo podržati u budućem. Dobro, za sada nema dodatnih pitanja. Ok, možemo se samo vratiti, znači mi smo došli do dijela aplikacije, znači samu aplikaciju, kao što smo rekli, iniciramo sa validnim e-mailom, vama je grant aplikacija dostupna da je mijenjate i adaptirate i modificirate sve do 30.9. do 4 sata. Ako ne kliknete submit ili predaj, ta aplikacija neće doći do nas, isključivo radimo online. U odnosu na ranije godine nećete je slati poštom. Međutim, imajte na umu također da sve to što popunjavate nakon 30.9. a niste kliknuli submit, nažalost neće vam više biti dostupno. Opet se vraćamo, molimo vas da dokumentaciju kompletirate uz sam grant, da skinete u početku, jer je prije same grant aplikacije imate izlistanu svu dokumentaciju i onda na svakom traženom koraku podižete potvrde koje su primjenjive za vaš zahtjev. USAID Diaspora Invest.